NATO na južnoj granici Srbije. Severna Makedonija od danas je punopravna članica alijanse. Severna Makedonija je danas popodne postala 30. članica NATO-a, izjavio je ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov. On je sa ambasadorkom SAD-a u Skoplju, Kate Mary Burns, video vezom prisustvovao deponovanju instrumenta za pristupanje Severne Makedonije Severnoatlantskom dogovoru. Taj dokument je u State Departmentu deponovan preko ambasade Severne Makedonije u Vašingtonu. Sa ambasadorkom SAD-a sam bio svedok poslednjeg koraka na našem putu u NATO, koji je započeo 1993. godine. Put od 23 godine je završen sada, pre nekoliko sekundi, i mi smo praktično od ovog trenutka 30. članica NATO, rekao je Dimitrov u online izjavi. Šef diplomatije Severne Makedonije je najavio da će u ponedeljak 30. marta makedonska zastava biti podignuta u sedištu NATO u Briselu i u komandi savezničkih snaga u Norfolku, američkoj državi Virginiji. Imaću čast da 2. aprila budem prvi predstavnik Severne Makedonije na nivou ministra sa ministarskom zastavom i na sastanku NATO-a koji će biti održan videokonferencijom, rekao je Dimitrov. Severna Makedonija je postupak priključenja NATO-a počela u drugoj polovini 2018. godine, pošto je 12. jula te godine na samitu alijanse u Briselu dobila poziv da postane članica najmoćnijeg vojno-političkog saveza na svetu.